sektor sumo kabadan yu number AS not line BC Nrinrio Ariwe kabadang temu banet syagoti kala lyndang hasurak ba National Highway 6 ha umning kena Nongpoh hadian bakala syatan rat na kurung hakaway ka truck kabadan yu number ML not San Z Nrinrio Pralai kadba kadang temu ban kini banyat syakmat ya katay ka truck at kum kajingat hu Rajesh Marbanyang ubanyat ya ka truck ulong bakatay ka sumo kala penhestat bat katpa udang yad ha ka jaka lajang kaway ka sumo kalawan kansan banyat syakmat bat namar badan kaway ka kali hakaman u driver katay ka sumo ulah kun kansan ya steering sya ka jaka badan ka truck bat long kumba pensya hadu bakan dakala kompong sendan ha surak ba Shushu ha katay ka jingja ki paidbah ki shong ha katay ka sumo ki mynsaw malumala bat penket no sya jaka ai jing sumar ki pulet ka Nongpoh ki lapoi mar sya katay ka jaka ban penlong ya ka jing toket bat ru ban tem ya ka jingken art hadien ba syakta ki jong driver katay ka truck ngawal ka sa lijong pay pindai kate kali pasai jong full bay te kadang kali ka bayang sene te une semua wan mi direct sene tengah melaran kontrol ka break direct bay kawan sene te ngayu ka break pena te ka break pindaring pindapai leye dengan masuk ha nga banyak ne katro Jadi memesaw ni mana semua? ngala kali om da wo ami ना सर आदमी को कुछ नहीं हुआ आदमी बसाया हम नहीं पालती नहीं कर रहे इधर में 5.5 गाड़ी था मतलब सारा आदमी मरता था ये इतना जो से खुंदा मरा सर इतना जो से खुंदा मरा ना इधर में 5.5 गाड़ी लंबा करके लाइन हो रहा था हम इधर माने से तो सारा गाड़ी ये हो जाता था लेकिन हम धीरे से इधर पालती कर दिया आदमी कितना था गाड़ी में? आदमी से सासु हमने 10 ओके कुछ नहीं हुआ ना कुछ नहीं हुआ सर कुछ नहीं हुआ आदमी हम धीरे से आ रहा था झटका लगा है पीछे से हम लोग सोचा समथिंग कुछ लगा हुआ पीछे से लेकिन ऐसा कुछ नहीं लेकिन स्पीड देखा बहुत जोर से मार दिया पीछे से फिर ड्राइवर ने काट के मतलब साइड में लगाने की कोशिश किया फिर फाल्ट हो गया गाड़ी